I pozdrav svima ljudi, ovdje je Srpski gamer. Danas ćemo igrati jednu igricu koju sam danas našao na Ptoidu. Zove se Bhop Pro. To je nekakva, vidim, na youtuberi snimaju, to igraju. I ja sam to slučajno našao. I sad idemo to da igramo, eto ulazimo. Maš. Eto sam igrao malo danas. Čekaj, 3000, jebe ga nemam to. Sad imamo dosta staza. Igrao neku, ne to, joo. Dobro. Ne vidim ništa. Što se to promijeni? Ne vidim, mogu to se... Jako zanimljiva igra. Jo, opet moram. Da mijenjam, bog te. Sad ću otići u portal. Promaši. Ne znam sam još zašto pa. Zašto mi ne to? Malo sam se danas iznervirao i sad znam kako se to igra. I sad sam malo počeo kontakt. Čekaj. Mora biti lijepo, smiren i opušten. Čekaj da ja uzem neku normalnu stazu, a ne ove ludačke. Imamo to. Uzet ću ovu nisam nikako koristio. Malo zezam to. Znaš šta ljudi? Vjerojatno ću ja ubijesti ovu igru o mudama je. Jo, promašam. Ljudi, jedan kak je mi ovaj glas. Što? Jedan ja ga snimam, nekako mi glas to ko stebljevi. Jo, ne. Bio sam na dobrom putu. Kapić. Dobro. Knap. Nemam skrenit talenta. Imam ja skrenit talente, ali su dobro sekali pa. Ajde, stigne. Ljudi, 24 minute snimam i ne znam ja šta je to. Neka reakcija, jel to... Ja ti ulazim lijepo na YouTube i desi se nešto. Tu sam dobro na početka pričati. Da. Eto me, sam se malo izlajao, štaš, morao sam. Ljudi, danas nisam to na početku počeo pričat. Danas ja idem lijepo na YouTube. I dvoje nekako
neki najbolji challenge. Vi dvojica dječaka. Kako se snimaju paddling jumping, nije ono, kako se, zaboravim kako je challenge, zove, stajaš bombone u usta i mislim paddling jumping, ne znam kako se zove. Kako se zove, to je challenge. I dijele 20 bombona i došao onaj, kaže, četvrti, silver 4. I ljudi, ja gledam taj klip i ja gledam taj klip i tam dijele, ja kako sam rekao, 20 bombona. I kaže sad, jedan, zove se nekako Sava i Relja. Relja Sava, tak nešto. No, jedan se zove Jan Buco, to je Relja. Onda je tako ime. Nije on pjevač. I ljudi, došli su on do 8 bombona. Jedu. Ljudi, kako se došli i pitaju za Relju koliko si uzeo bombona. Kaže 8 i poslije tog pita koliko si uzeo bombona. Opet. Pa sad malo li, opet Relja rekao, čekaj braćo, gdje se mi vrati na moj kanal, neće mi od drugim youtuberima komentarisat. Nisam ja onaj kaže na youtuber. Kaže, ja Mive, reći ja tu komentarisat. Idem ja pričat. Ljudi, sljedeći mjesec je godina na kanalu. Mislim da je godina, nisam gledao. Nisam bilježio dan. Godina na kanalu. I bit će neki dobar specijal. Godina kanala. I sutra je Badnjica, pa u subota Božić. Ljudi, sutra ima da rukam petarde. I posle ovog klipa predstavljam moje petarde koji ću sutra rukat. To... To ću posle ovog klipa predstaviti. Odmah ide 2 zarednog klipa udana. To što mislim da jučer nisam jedan klip postavio. To da se odužim. Nisam postavio klip. Morate ovu igricu obavezno skinuti. Ima neko to? Sutra su ljudi koji uvijek peče prose. Ne pravi kolače. Dok ću ja domaćin peče prose. Ovo što čale ne peči, uvijek je od gazda. Staš gazda ima para. U klip od 9 minuta. A neš mi nijedno na dvor u igri Spank na druga ispao. Pošto kaže nisam nekako mogao namjesti pjesmu. Nisam mogao. Ajde imam još jedan telefon. Bilo bi dobro. Da bi imao telefon bilo nešto lakše. Štacna.
Moram snimati ovaj klip malo duže, pa... Ja... Evo da čekam da dajem komp opet. Ljudi, 10 minuta snimam već. Morat će biti i vlog sutra. Možda. 2 vlog i testiranje petardi. I ono po jednu testiramo. Sad će tu biti. Ću pokazat. Ćete vidjeti malo petardu usta nekom isprangija sutra. Šta još ljudi? Malo ćemo prijeti sad o kanalu. Što sam imao ovaj put? Evo, doći za minutu. Jete nas na mom kanalu. Evo vidite. Skoro za 2 mjeseca, tu mislim da u martu. Gledajte, kako skinuti Bandicam, to što postrali, tu I najveći mi klip donio pregleda je Euforije parodija, 241 pregled, tu nešto sam bubo, slavim hode, tu ništa. Ljudi, šmrk i tablice množenja, mislim da je to, čekaj, koji je danas datum? Neću snijati ovu 2 puta. Ja, 1. januara. Kako ide sprenk na druga, to nije dobro, nešto je spalo. 18 minuta, bog te šta je klip? 18 minuta traju. Šta sam snimu? Kako skinuti igrice koje se hoće, inače to prekaptira. Nisam challenge napisao mjesto A-Troll u Clash of Clans, malo to nisam reklamirao na Facebook. Nisam reklamirao, sad ću ova 2 klipa reklamirat, stvar 3 klipa. Znači tako ba. I to je to, za 2 mjeseca sam godina i to je to za video klip, vidimo se do sljedećeg klipa, pozdrav! Lajkujte, šerujte i subscribeujte ovaj